i Afrika, oven i købet i den del af Afrika, hvor vi normalt kun rapporterer om sult, tørke og døende børn. Thomas Ubbesen har også været i Etiopien i år. Han er en af de journalister her i DR, vi kender som en alvorlig mand, der rapporterer fra mange af verdens katastrofer. Men i Etiopiens hovedstad Addis Ababa, der løb han pludselig ind i en meget smittende latter. Det er egentlig ikke, fordi der er så meget at more sig over i Etiopien. Der er, som vi alle alt for godt ved, sult, tørke, fattigdom, korruption. Men heldigvis har de grineren. Selveste verdensmesteren i langtidsgrin. Lad os give en hånd til Mr. Bellachio Girma, indehaveren af intet mindre end verdensrekorden. 2 hours and 40 minutes. Som dog ikke kan genopføres på kommando. Now I ate my lunch. Så haha, ja vel. Men det hele er jo ikke lige sjovt. Og slet ikke Mr. Bellachios liv frem til den dag, hvor han begyndte at grine. I addict alcohol and drug. I use improper sex. My business center burned by fire accident. My house distracted. My wife died by HIV. I became HIV positive. I was completely hopeless. Daily I smoked 2 packets of cigarettes. I'm waiting to die. Oh, if it is possible, please God, take me now. Men Gud havde helt andre planer for den hårdt ramte mand. Bellachio løb en dag ind i en udlænding, der bemærkede hans særlige talent. He said, "Oh, you are laughing like crazy. Why don't you try for Guinness record?" Den havde Bellachio aldrig hørt om, men han aflagde prøve i Tyskland og bestod med glans. It was the first time in 2002 in German Munich. It was 1 hour, 40 minutes and 45 seconds. Som han altså siden har forbedret med en time. I dag optræder han med sit talent og underviser håbefulde landsmænd i kunsten. We are going to teach people indigenous laughter. In our culture there is a saying that a proverb says, smiling is better than delicious food. Laughter helps for increasing productivity. Jo, men kan man lære det? Er der håb også for dødbidere? I'm a very serious man. Is there any chance you can make me laugh right now? You have to learn about laughter. If it works, laughter is contagious. But in German TV program, people tried like you. They came in front of me and said like this. Then we tried. Okay. That works. It works. Okay. Like Khaldan. Thank you. Det kan selvfølgelig godt være farligt. Yeah. Sometimes I die by laughing. Men ikke denne dag i Addis Ababa. Ja, og med den smittende etiopiske latter, der ønsker vi jer en rigtig glædelig jul. Horisont er tilbage til næste år, første gang mandag den 9. januar. På gensyn.